cao tin hảo xí lo tu ten nu le pa cha chun kham nak Thawngṭha hi chu tampi kan chim lem ti lai lo zum tu nun zina sup nak le kan than kho lai ti he kan chim ning sala ye thai jing chun tu hen an fa le cha a kham nak Thawngṭha hi mera honin chim kho ka ni zom lai asila Bethlehem angan pathum ran nak hlei li in kulet ni kan van kau ti tok na lai ye alright, context kan bazok ti masan halai mo tunai atu kan reading me Bible sa a context so that see this is and these are the context. Can we read the first bullet point? 1 2 3 go. Bethlehem kan pathum hi Asia Minor ni Crete fa pathum sini chakwat mi siye Jisu ne Johan Zutu Johan mangin akwat mi na se. And the three churches are Sardis, Philadelphia, and alright, everyone say Laodicea. Sardis, Philadelphia, and Laodicea sin chakwat mi se. La apakal naka Sardis in chakwat mi hi zida si tisia chun. Let's read out loud what God sent to the church in Sardis. 1 2 3 go. Leng lei in an thong pam so chamai ngai leng mu in chun Crete fa bu thong ngai kem lo na paten chung le amru ta ka kharau le rak thi mi khan si e chun ha cho Jisu ni ti min ha cho kha leng long long in min that na kol ha o chung le kharau in ngo ti he cho ka khan chon pek mi si e so lai mi Crete fa bu tam pi kasimela ti khora Ahlai intulio so Facebook ka hen kan thong chiao mai na e Facebook ke live kan I thak in man thak kan I turning hen chon angan dom mi thong mi Crete fa bu kan lodi cho mai na chung le ta kan nok zo mai cho vai khat so Bible sem ka kai na ka hen live Crete fa bu hen kai pum to ne cho chon ka vai khat ka pum na ka gospel team in khadang le in state dang le arak la mi khan le chon ha po chon gospel team arat te ka chon ka krok an her Allah abokin kalau an praise and worship athat ning an thatsam nun Pathian bia an chim choir an sakmi athat ning so ke ka chat in US up shroi tu pakhat dimun ingrap dir penge valai le jang siwai o akin shroi tu rakse CBCS in le jokim meno chairman sa non arton mi si kala ma cho ya hi Crete fa bu he ka thai non halo ka ti e ma cho zekan ti lai kalok mai na le le chon Isaman se o apay pumakin mino chon piaknak an kasom tekso kavalu an ma singa phandatak so gospel team anak to mi via te khateu songlong te bakrakse choir arab mi he pakul long se nan gospel team ato somli en so ze heda I lows in GVE choir kan sak na chon kan he thattuk ningla na bate ni fatin te za fatin te kan mino so chak na kale zenga ngai kan silo mi ki Sardis Crete fa bu bentuk he lai mi ka tam ngai ro te khro e chu Jisu Christ tim na chun so nak ni ngai chi lo wa chun leng lei long so in chung lei shim chemin tharawin nan nun lo se chon nan me kan pi pi khala ya kan Jisu ni ati mi ha kan mu e so on the outside we can't just look good, right? We got to look good in front of God. Can you guys repeat after me? Looking good on the outside but dead on the inside means you are a hypocrite. You guys know what a hypocrite is? A hypocrite is someone who puts on a mask, right? They put on a mask, they take it out when everyone is gone. Leng lang long is ok do chung lei is ngai slo cho Bible ni midep de ti ti Greek be fangi midep de cho minta ti kan khat san yu chan minta ho cho TV maya khan minta an chon lo we an ni cho ma le chun video camera an ngai lo mi pi maya acting an to te ka zega ti lai mai hu ti kan hu the ka mai hu ti ka show adi a chun ani point midep te ti Bible ti mi ke ma khasin mai hu
mi zapi mai hu na selo mi pin nai sider te chon boy adi te ka khan nama bon pan kir than mi mi dep de te Bible ne akhan ti mi cho si apan hi na Philadelphia. Can we read out loud what Jesus wrote to Philadelphia? 1, 2, 3, go. Philadelphia Creek fa bu cho Jisu Creek cha zu Åpta ten anung mi an sie adong tiang Jisu Creek Thawngṭha zu Åpta te in aphuang mi an si ka Jisu Creek ni a chong lok mi na kan ho cha chon tu kan van rel ding mi Bible cha chang cho Laodicea kong sie. Let's read out loud what Jesus wrote to Laodicea. This is what we're going to be looking at today, all right? 1, 2, 3, go. Warm. He Laodicea Creek fa bu cho zeda si this ya chon an choleva kan an iporlo an ngeiba choleva an ngeiba ko suman se lo kharau le ya chon kika kiklo luma lumlo mian se Israel mi phun ki Israel ton mi ke zok man ulo Israel kharau le an tumbik chan so valei le I an than chobik yo kin se valei le chole valley film nak le rum nak le an than chopo po a Pathian kha an phili chun kharau le an sifa atu alai mi zong ke he ramtam pi ka phan le changi Korea, Japan, Malaysia, ken kip ka phan le chang tika ka van hu kho ngai mi so ramti na umi lai mi ke Pathian andu bi ro te kro ram thum na ka phan mi tu he kan dai khang arwang so ramti na Pathian andu na arwang so an har sa to an mai le ko nga ni fian no tika khan chin phan dai lo num tika chon har sat na kan ton niu chan hi poi pa kan fu pi liu chan asi tika hin chu boi pa kan fu akan fu ter chu har na se chu ve thiam chemina tu chu Norway nan phan e la ko nga nam boi ti lo motor kale in lo so nga boi si ti lo Norway la bong chu chau za ni si fa lo in chen ha rum lo so nan chen ha alai fa nan num di e la chu ni chu tam tu Pathian hi chan chan chu akan phil ter ton ra ten ka ro e. Sometimes our greatest enemies are not actually hardship. For Christians, our greatest enemies sometimes could be doing good. For example, so many rich people, they no longer pray. Why? Because they can buy anything they want with their money. Healthy people, they no longer pray because they're healthy. They can rely on their own strength. And so therefore, if you are wealthy, healthy, if you're doing good, that's when you oftentimes become spiritually poor. Le Laodicea Creek fa busina zai tuk inda Jisu Creek ni ansola kani ngai chila ti kika kikolo luma lumlo tia Jisu Creek atina ki tuni kan ban zot ti ding chu salai mong che kan di la ken kan Bible kan se chu man ka na sila la khon inventory ti masa to na se Bethlehem and Patum ran na khili in bulletin salai. All right, can we all read it together in Chin, please? 1, 2, 3, go. Aki zong na kiklo, alum zong na lumlo. Aki zong kiplolo, alum zong lumlolo madu. Alum mege na sidi, alum zong na lumlolo laudi. Aki zong na kiplolo walo saa, kakasumi kasamai. Rambo, karabo, seimas kaulo. Nati asinahin seitu sipade. Namit ato sutara wana kansel tumizu kay masin sitiang kataka katolo
ahongan asira o atei inga akundiku animasun kalulai asira rol kalulai amazon kasira alumilai lemaka lendu kasiri kawakoma abolichulan suma kasutan tukin tentu asimitu kabolichulan sumi kawakoma chutna molka kademalai hanane atun karami piwa buhasina asimi biatu ngai gauti. Setiap hari ini, buat terus nak berpiakosak. Asia chun kahin Bethlehem nak itu sila. Let me raise a question, right? I want two brave people to tell me what they think it means to be a lukewarm Christian. Kikap kiklo lumak lumlo krik fa kan timi he zaida asitiat nan rok mi minum pakat mandi sone vachim dola nan mat nan nifianing. Yes. Julia, go ahead. Means that you say you live for Jesus, but when your reality live for the world and live for God. Okay. Nahulka longin Pathian biak nan nanun naksum for isak nanun. Right? Okay, that's a good one. Adamta. So you only say, but you don't show. Anyone else? Kanula kan palinta. Alai kami numpol. Zoom pak phone. Tato. Asia sun behal kan na. Kik timila luma timikhe se kila chungu misingat yet nan rock nak teke hey hal kaduk dia kise. What do you think it means to be hot and cold? Right? So warm means middle. Alai fang sie kik lum to lum. Kike ida amhat lak singat yet nan. What about from the kids? What does it mean to be cold or to be hot? Okay, so Pathian ni zeda akan du alai fong ka akan du lo slowai akan du micho jadi si kika lum si sumpe akan du na boy pani hin zup lo kima akan si seti akan du ko zia ka hin chun kiko luma akan tifon zoom na happy tai lo to Fan nak happy tai ten roa. Hello kan talai. So creep fan nak kick tu zeda apa man tak sih. Salong tu minum. Ai betak lo minum. So kick the go. Session kick so by akan good ma. Warm. Okay, kick that. Atanduk makasih ronda. Tu tension tempat kau nggak kalau mau kau head shop di dalam zona sih sama yang tadi baru. Sudah kau dapat ni. So asentil itu kan sok sang hausi lah. Le makasih ronda hal kan duh ha ti sia chon. Avoi tam picho Bible hi kan makne kan rot dom bikin sulap nak kan ngi ter to ka. Bible study kan to zongazetipun san nak Bible study kan to lai ti so ambong tu si chau na lai ti ro cha kan mo. Ketika hal kan duh bin ha si naipal lo ai ti ka chimdu mi chu lem lo. So the reason why I'm asking you this, okay, session behal kamen to chan halai mo. Coffee and dintika akik me or me iced coffee where we could hear to. Who likes iced coffee? Okay. What about hot coffee? Hot coffee or me? What he gonna do? Alright, so but he didn't want to do this. Yes, a life from that do me life from. Life from so kan din ba kasi dito kan to? Kan cha to. Asia chun tati ki a context kan ben ro han amo before we even look at the context. Hi Bible kan fia mi so kika chun kiku kan de
luma chon lumu với tâm bị cho kí cần tí được mình hết từ này cần chim mình cái giúp lâu lo 80% lo xin lâu lên nó giúp chia chôn cái trái hin phết tiền giúp ốc lạc tiền đi phết tiền cái trái hin cái alin bạc cái alin mi mấy al bạc cái al pen mi si khó izom thì kia sulam cái nghe tarton sulam jisu này thì mi cho kí cá chun kí lo luma chun lumu kí cá cần được cho nên sẽ đã cần được mi phone lum kha kan du zeda kan du lo alai asia chon ki kha jisu christ zum lo asia chon jisu christ chu chu akan du piak mi asin hama ma te kha ro ha chon ma cha chon ki ka ki luma lum kan ti mi hi za pa na te kan thu le ka zu ta kan lo ki ka ki khi atha luma lum zong atha alai phang tu tha lo kik song khat thaba ma kha ka di fian ha arong chu boy pa ne atha lo mi chu kan du piak lo zum lo tu si ha kan du piak lo tu kan chim man tu ken help la kha kan du lo arong chu Timothy chunga St Peter chunga Bible kan chu pe se si tu ni tiang lu sao ten boy pa ne nang la ke so ngai chi din akla ha zum za ni via de ni so ngai chi la se tiang du mi Pathian se ti se. So when we say hot and cold, it's actually they're both good. All right, both hot and cold are good, but what's not good is being warm, and we're going to look at what that means. All right. Okay, Laodicea, kwahi tilpali te kan the how mi so number 1. Arung mai mi kwan se. Arung mi kwa. They are a very wealthy city. They're also known for their banking center. Sui sarnak pakhat kwarak se. So that's sui azur mi ansi te ka tangka angemi minung anse. Apatum na vale film na songa asang mi anak se. As a film na kenda anak khat di sia chon mid leyakin siangan an ngai mid doctor sigua ka ke siangan ne. Let's so mitza hin si pakhat anak chwa. They produce an eye solvent and they have a healing school. Le mi mit dam ter nak sa si pakhat chwa tu khwa song si. So chon black wool e aki e mi til remanufacturing le zong in alarmi kwan se. Phundang chim se chon nan ma Norway khwa heta chuna chon Oslo ban tu se copy box se. An ngai an room until to go. They're wealthy. They're basically like the New York City of ancient times in the Middle East. Atulio US from New York City bakke LA bakke se an room so the bange and film manufacturing leisongan an lar. Với tâm vì số mà hi se kam problem chong volei lei hi kan thling dau Pathian hi kan phiet dau ton. Chu cha chun behana kan huzara Atlanta an ka han mi cho. Siapa zero da her nak kantong. Boy pa chong thatuk mi sisa sia her nak so tantra kan sian ti he behana an ka to e. Her nak hi ha se lo a ho man boy pa kan fu lai lo. A rong so kan nun nak tla ma thing di chang sia chon kan ma le kan ma irin kho di se kan i bo chan kho. Na boy pa thatuk na so her nak akan tantra nak rong so kan ma le kan ma bo chan ro kan i tlak lo sia. Tantra nak ding sa her nak akan tantra mi tu se. I got asked a question last week by a kid saying, Sailo, if God is so good, why does He allow us to go through suffering? And that's an easy answer. The easy answer is what? If we don't go through suffering, if we're always having a good time, that means what? We can live on our own. We don't need to trust anyone. We don't need to trust God. We can trust in who? Ourselves. So when we go through hard times, is God showing us that we need Him? That we are not content, that we are not enough for ourselves, right? We need Him. That's what hardship proves. Let's start soon. Với tâm bị cho thắt suốt nátกันที่มีสองที่วันเลยเลยthắt suốt nátของที่thắt suốt nátสโลเวแต่ตักไงเราช่วยวันเลยเลยthắt suốt nátสองที่ทาราเลยอาการทุกตัวตัวสกาวหาสัตว์นักสองที่ทาราเลยthắt suốt nátสองแต่ตักสองอันสกาวที่ที่วันชิมกระดูกมีจุดเสียแต่การเห็นเมื่อเราเห็นจิสุนี่ problem Laodicea คริฟ้าโพสินะ problem
Alak termin ha. So this is their problem. Jesus says what? Your problem is you are lukewarm. Lukewarmness. You're neither hot nor cold. You're not hot, you're not cold. Now so lukewarmness. What did Jesus say? I will spit you out of my mouth. Okay, so we're going to look at two things. What does it mean to be lukewarm? What does it mean that God will spit you out of His mouth? Alright? It's a figurative language, it's not literal. So we're going to look at that. And in order for us to understand what this is, a geography can take out. Laodicea he quick dimi he can take out geography. Alright, so geography he Laodicea so Hierapolis is south lea Hierapolis hin south me. Lama Hierapolis hin men riet pro I had demi think. So Laodicea is south of Hierapolis. And it is about 8 miles apart. Alright, you guys got it? And then Laodicea is west of Colossae, which is about 10 miles apart. Kahe mengriat chasun atang hi mengsha. Laodicea so Hierapolis tanga mengriat aisat. Chasun Colossae chak leya umi mengsha aisat. Le Mahisirona bepituk ti siya chun hi kahin tiva hi Hierapolis in Laodicea hin aluang mi ume. So jam chemin Colossae le Laodicea tiva aluang mi Le Hierapolis in tiva aluang mi he hot water se tisa. Le chu tisa chu anlak to ni atunay to no kantimi middam nak si cha anman. Chun tisa chu an khutik cha zonga anman. Put nang chim siya chon tisa cho si nandam na cha anman. Siman se lo chu tisa cho kahin apapi ngai mi cho lam ai khat ronga meng ret ai khat ronga hin tisa selawin alum adai akiklo al asala sa ti fono alai fang songa lum men bentuk aban sirga chon chanam san lai na angai ti lo khat sa cha chon an cha Colossae in Laodicea tiang really pakhat along mi ume so mengsha aisati chu really chu tikik tidai alwa na chu tidai chu cha cha lam ai khat tuk ronga kik lawen lum fang kik fang alai fang tika chon na thepan tukin delin laka tikik din chu atho seman sero alum men kik men din chu kanti hariam ati riam ter khotilo just an chapter. All right, so the hot water that springs from Hierapolis is used for medicine. The cold water that comes from Colossae is for refreshment. But sometimes, all right, I'll give you guys 2 key words here, okay? Because of the distance, alam khat runga. Sometimes the water, instead of remaining hot, it turns warm. Instead of remaining cold, it turns warm. And so another key word is no longer usable. Lam ai khat tuk ronga asami kha alum men mena ai chang akik mi kha alum songa ai chang hi sat lai lo man ok tlak lo chak ding men tia ai chang chu pe phang pe thi te so keyword chu se alam ai khat ronga tilum kha tisa chon tiki tisa kha alum men tiki kha lum men lam ai khat ronga ma kha apapi ngai mi be phang si chon apani na kha alum men akik men so si cha zonga thanem san tai ti lo chon ti hal di riam nak ni cha zonga thanem san tai ti lo chupati te chu se kik lo lum lo kan ti mi cho here context. If you understand this context, it means what? Distant. A context takes it so and say lam shot I thought
ai sát tục ronga alum ti lo ai sát tục ronga akik ti lo so apan hi na ka it is unusable lam sát i akik ti lo asa ti lo in zon man Åpta asa ti lo Susa chun kika kiklo luma lumlo kan timi cho zeda si ti se chun lam sát ti mi le man Åpta ti lo ti mi ke asulam cho sa. It means, all right, here's what lukewarm Christian means if you understand the geography. It means you are a useless Christian. Kika kiklo luma lumlo cho zeda alo ti se chun atunai ka chimban to in si cha a lum men kik men cho thanem san lai ti lo cho chon ni lin la ke ti hal di riam ter na ding cha a akiklo mi alum men kik men chu fan ok atlak ti lo chu ve ban to in kika kiklo lum lo ti du mi so man ok tlak lo zum tu ti ke chim du mi chu se man ok tlak lo zum tu midang cha a si ban to in midang an zo chan zonga dam ter khodu sub du na siti lo mi ze ma chu kharau le an ro char chanum lai an ro char tik songa ta ti hal di riam ter tu sum tu ka siti lo useless Christian ze he dai lo ti sia chun kan nu le kan pa le ze ma zat ni iPhone 16 ani chok ni ha lo atu nan iPhone ki iPhone 11 nan to du mi vial te ke iPhone 11 en to khodi se Facebook e zau YouTube zau man tha chakwat ba ka iPhone 11 to khodi na ba te in kan ni cho thil thor so kan du na ko 16 cho ka ni chok ke 16 ka ni chok mi la iPhone 11 kan to khop mi he ai khat pak ze he na I lo read this chun ta chun na ka nam ti ha choki a har lo mi nam ti the na chu man ok tak ti lo mei thal na choki kuan a pok kholo mi me thal cho sa la tai ti pok lo so ve man to kin kam bai mo kan chon pe so zoom to the simi hi azaro man ok tak ni si ha na zoom na ki set ni ati mi zoom na si ha set ni so mi se lo win set ni ti mi si ha vai khat so kan hoi le pol het thakan cham yo hin khuchia re tron na khit kan tan cho kan naw pakhat cha hin khuchia ni ning chaw na cho cha ne kan hoi ba pakhat ni hen Bible ka put te jisu min bakin kan thol lai ka che kan naw no cho khuchia ni kan alu no israel cho om tu ning ka man lo we kan hoi pa ni chon jisu min bakin thol jisu min cho kan ti ti chu kan naw no ni chon ani cho nang mat tham nang mat te ni hin mo jisu min chon ning ka ngai na man ve nang mat thol na ke zai mat kare lo te khuchia ni te chu khwa ko lo tra ngai chu kan ni chiêu so he kan thatcham na khi mual angi lo na so kan kika kan kiklo kan luma kan lo zero da kan kika kan kiklo kan luma kan lo ti se chun ton da kan pia mi Hierapolis le Laodicea Colossae le Laodicea so alam ai khat tu ro ma ti kha alwan chan a sau tu ti ka chun a kiklewi alum pon lo so ve man tu ken kan ni zong zero nga da pan ok tlak lo minung kan naksiton san kai lo zoom tu kan sina karwang so kan shampi asimi jisu he kan ipetli na a hatuk sa kan se ara ke sa tatak so kika kik tidu mi so atha zero da that a kik mi so a rocha mi cha a anti hal divriam ter tu kan se kho alum chu da sia tha zero ma a so mi cha dam ter tu kan se kho nan alai fang ka chom man ok tlak ti lo dam nak si cha zo man ok tlak lo kan ti hal di riam na zong man ok tlak lo chak ding men ke chim mi chu sia kan ni zoom tu zong kan na ki thara le rian ton na kha hen ve tam pi cho hol ten le ton lo kan fa le pathian bia kan chim tik ha zonga rian ton lo krik fa bu ka ti pek se len ko na bel te in kan mak ban pe na kan me zoom tu na hen ti nung tu mi cho mak ban pe mi se zero ma bon peno ma hen son na sok mi la ta tak phone lo ti ka khan ki ze ke ti lai is sol in chi nai ta tak mun thi khan ngai lai lo mai le na dor phone lo ti ka chon lak lo pi hin na mi tam bi so fa pian tu ki tha so fa pian tu ka chon an la
phạt biên lúc cả chúng ô cắt lúa hết đấy thì đi phiền ấy kia nạp lòng kiện còn là cái này chú cần lúa là thắc phun nào cần thấu thì thắc phun nào thì cái lạc lộ nôn bị hiện cần tuần nặng khi gì ấy phun năng chim sẽ cho ăn sáng hết cần sáng zoom tu cần nặng cả lukewarm Christian means you are a useless Christian. Can you guys repeat after me? It is not enough to become a Christian. I must be a useful Christian. All right, listen, guys. Well, what does that mean? It means that, look, the reason why sometimes it doesn't feel like God is answering your prayer is because your relationship with Him is so far away. There are so many kids that I would often meet up with where they have a gym membership card, right? Older youths. They're paying $30, $40 a month for a gym membership card, yet they're not losing weight. What's the point of a gym membership card if you're not getting fitter? Vậy khát cho khi phá bút bắt đầu hin cần lên cái hin music lấy hết các cái hip hop mà về trả hin gì mà rất cho cái thế về mà khác cần sound system hay cần dọn piệt to lo anh cái gì cái dọn piệt na dễ dàng nên chọc cái tin này tình ngầm anh cần chọc anh tiền $500,000 bắt cần chọc sound system $500,000 cho mắc tục đình khen cả loại chân sản số mông khá vẫn phút đó khá vẫn sát đó cái vấn đề anh vẫn phút là anh sắc số cái phone này chọc mi speaker na anh chia đâu chim đâu mi cho cắt lúc ấy thà mi cầm man anh chém lâu từ ha sai muôn vẫn anh ấy đâu chú về mình tụi cái anh tụi mi thong tụi mi khảo chiang hem cần đun na ka Siman selo chu kan chungum mi kharau chiang hemi chu zoom man akam phetar khori lo so chu kharau chiang hemi chon kan thacham na ka taksa thim kharau kan sot na song atam tar khori lo zeiroma ti se chon alai fanga kan man ok thak lo mi zoom tu zeiroma da man ok thak lo asham pi sibi ji su he kan i thak tok sa hem se the reason why is because we're so far distant from God. Let me ask you guys a question. Raise your hand if you love God. Let me see. Raise your hand if you love God. Okay, all right. Robert got both of his hands up. Okay, now let me ask you guys this. Let's see if you really love Him, all right? Raise your hand if you touch your phone or iPad more than you touch your Bible. Okay. Raise your hand if you go on social media more than you pray. Social media more than you pray. Okay, very, very good. So just based off those two questions, now I can kind of prove to you that, yes, you say you love God, but you're not loving Him as much as you should. There are so many more things you love more than God. For example, I'll give you guys another example. Let me see how smart you guys are in pop culture, okay? How much you guys know celebrities? Who is the most famous streamer right now? Yes. Yes. No, streamer, like live, they stream YouTube, streamers. Kai Cenat. What's his friend's name, Robert? The other black guy. I Show Speed. Alright, so raise your hand if you know both Kai Cenat and I Show Speed. Let me see. Be honest. Okay. Alright, now I'm going to ask you guys another question. Can you guys tell me Jesus' best friend's name? Who is Jesus' best friend's name that never abandoned Him on the cross? Yes? No, Peter denied Him 3 times. Yes? John who? John which one? There's 2 Johns. Yes. The one who wrote Revelation. The one who wrote Revelation. Who is that? John the Baptist or John the follower? Okay, very good. It took you guys a while, right? But sometimes we know more about celebrities than we know about Jesus. So now,
Pathian hi kan dot tak mo ti sia chon kan dot ko semen se lo kan dot ning tlukin kan dolop ti cha haponi kan iwon kan ko di a lai kan ni zoom tu cho jai tu na boy pa he kan i hat ti sia chon Bible he hin kan i la tu ke vai kan chu creep fa pasana asal creep fa pasan crusade a Jonah kong kachim Bible ken di ulo ti katina Bible ken di Jonah ka ulo kati creep fa pa pathum bang ni don bu kholo cha an ko le den bu kho baklo Jonah cha man pri lo sitaka fa ti ve bekam tharna kol bekam tharna lo adok na sa mai bi ki index a khan ka da Jonah sitaka an kol tha ne sikhun chon lai mi hi pathian he kan ni fa chu cha chu kan ni chu zoom tu chu kansko seman set lo man ok tlak lo lei ka I chak ding mi zoom tu kan sina kha e kan Jisu Christ leo this year creep fa ko na avanti na se. Alright, can we read the first bullet point? What does it mean to be a lukewarm Christian? 1, 2, 3, go. Shampi he kan satuk sa lukewarm alive from and say. Apanhina, can we read the second one? Self-sufficient tidu mi so zay man bo chan ding dong na har lo nang man kan na mai ti cha choleva zong na tling rian zong na tling illa lo ko nga bil ko nga zay thil ko nga lu la thei na ngai lo cha thil dang ka bo chan har ti lo nang ma na ma khan nai za cho lukewarm ki kap ki lo luma lum lo bi minung an se Abalina ka pathum na kan ti ton ha se 1 2 3 go they get inspired so easily that every time they go to camp, they hear the preacher, they're on fire, but that fire only lasts for 3 weeks, right? Inspired quickly, so anong thoughts off way back. So, like me here, voices that can get her some. Camp me got didn't they can get her can lung thought na kada ko zert han so makhan lukewarm kika kiklo luma lumlo dun chu se. Zero that lukewarm hinti anun to man of taklo me unusable useless Christian chanham san tai lo mi zum tu cho zero that ti nung tu ti sia chon thil pan hi ka ban chop pi to lai zoom to the sikona ba te a thang mi slow in man of taklo bo te zoom to ti anun tu na chon number 1 kham nangam nak na nei ko la lo kham nangam nak kan ti mi cho ze da si ti sia chon ta chun na ka ke cho van ka kai ko bok lai ka shin than bok ko ka shin than lo kai fyang bok ko ti mi khit na fyang ko lai lo zero ma ti se chun na nun khun le na nun na thar ka thom pa ti cho ai dang ko sima selo ai dang lo tuk te ka kai dang pa ko na van ti ale na dang lo na tam pi da van hu te ka na cham ba na tam pi na hu te ka thom pa ti da sup na shin than na ka na long shin pang mai. Right? You're always going to have doubt in your salvation if you are a lukewarm Christian. Number 2, lukewarm. Kika kiklo lum lo mi zum tu so midang cha ton khan tu ngan big bak an sa. Anti mi so USA hin agnostic minung thongli bian na Pew Research. Zero na creep fa na salo ti bian han na chu thongli chungin hin 8% hong ne minung zakata poriat long bak ne science ka zup cha sente adam cho alhana chu creep fa rak sin an ka chwa arong cho kai nom lo ti ka se na tam big so 72% so zero na zoom to slow se chon atma zoom to nun dun lo tok ti kes ka Gandhi zong India ram e revolution bak atlakter tu pa creep cawnpiaknak rong baka ani zong idea nge ye peaceful protest kan to lai Jisu Christ cawnpiaknak wordok ti ye siman selo Jisu Christ zu to ka walo to na ti ya Gandhi zong me atina ke kan mo. They would often say many people who aren't Christians, the reason why they're not a Christian is not because they have so many evidence against Christianity. And usually many people who aren't Christians is because they don't like Christians. They don't like how we live out our life. They call us what? Liars. Pastor Tom picho atu tatsu naka Korea kan kale. Korea kan taxi driver pane khop khada akal pi.
So taxi driver pa cho mera hol India ka le zetan na tua tia ka ti ke cho preacher ka se thong chim tu se te I hate preachers te nan ma thong chim po ko fo tu te ya ka ti tangka long nan du tangka zumok man tlak lo ti bakin avan ka ti cha oh kri fa na sumok te ka sana tangka nan du tu me ka zap ti ka hen kan rem na lo ti bak ka ti ke he chim tu mi so zoom tu kan nun ki ka ki lo luma lum lo hi midang sa ton khang tu man big bak se alhen how da ton khang tu se kan fa le so lo mai a tu nai song kha ya ha shelo fon kan lak piak nu le pa so nan lak ve lo anti bin ha kha te cho ma ngai so kha US as se la cho kha ti kan fa le cho anti ngam ha lo nu le pa ke an kan ti sa tu US station nan ni cho thang ai upa hai ha che ji ke ti na pon na ngai lo we a thama thala disu kai fiam ve lo na that na som tam pi lai te korwa nan ka chim du mi so ma kha ya nan ma so nan to ve lo mi so ka to lai ti mi ro nak te he mi dang cha ton khan tu bak se chu sa chung ki ka ki lo lum lo cho kan khap na kha kan ni fiam lai lo hangam ba kan ngai lai lo mi dang cha ton khan tu nan bi kan se asia chon zaitin da so lukewarm Christian kika lum lo kan so for life. How can you be healed? What is the prescription? All right, let's read this in English. 1, 2, 3, go. Anyone hears my voice, opens the door, I will come to him and eat with him. Kahin sida kika kiklo lum lo mi cho dam nak si sida si ti sia chon Jisu Christ ti mi cho ka dot pin ha cho ka chim shit pa e te kika kiklo lum cho boi pa chim shit na ke kan tan cha siman sira ki boi pa chim shit na ke kan thei na ko bua it hek kan lo ban to kan tung bang sia chon a fa khom ko lai arom so a fa do lo khan chon kan lu a hak tu tira zai man a kan thang ko tira mi zai ma zet so kika kiklo lum lo zoom tu tam pi cho boi pa ne se tu tian da chim thrit na de so si sung tiang a phak tar ko na thong tiang zong a tlak tar ko na nu a rai tlang ba zong in a than tar hai an boi pa atu US a hin nula pa zai mazat zai ni da alu film tar na ka hit ki ka zong nen so nula pa zai mazat dum a film tar na ti sia chon kika kiklo lum lo nula pa anak sin kha sao tu cha zoom tu sin kha khati ka ai petak lo mi zoom tu sin ka chon an fa le zo kha ni petak lo chin na ba den an fa le tu cho zoom lo tu rama an thang chang US ram lai tlang tan ban tu ka an thang ti lo te ka an ma zoom lo tu merang nun phum ba kha Pum dia faktukin anak kita itu kan nula pak an lau, thonghan fala an klar game ha an dun, nula pak suan nak kat lakin an tua, dia kan an lawi boy pani out ha nak so kapak kan si achievement na an ma zaitukin nula pak achievement ha zama akhirnya dia siti lawi an fala nun rock nakin boy pani out ha. Nan apa itu miso fala nun rock hui out ha di mika. Ani ro hui lung film ka so apoi ta ta zai heda ai lo ti sia chun thei ta lo bu in ma ti in vati kha ai ning lo chu sewi atlai tu hui na so na kai thei dam tar khof ti fon lo lak lo pi hin ka dum me a ka chinu mi cho boi pa ni phun khat te in ni khat phun dang chio te in akan chim phin ko zai ronga akan do chain se. If you are lukewarm, the Bible says what? God will discipline. All right, what does God discipline mean? Robert, can you come up here? Let me show you guys what it means. So when God disciplines, you are not hot or cold, you are lukewarm. God will discipline. Right? But Thawngṭha chim tu ni
boy pani anak ko rakir thanan ti mi kha na chong hang lo. You're too stubborn. So when God calls you very lightly, you're too stubborn. God will do what? God will make it a little bit more painful. Don't put that fucked up line. And if you're still too stubborn, God might even choke you and make you turn around. God might pull you by the hair and make you turn around. Right? So out of all 4 calling, the best time to turn around is when God calls you very lightly. Wait, buddy, di tena you okay immer topic ko. So let a faktuk in son. Ese que tira apapi angantuk kawe. Na amaktuk mi, when so man lo Bible sa sang songa kan van hu mi cho. Jesus Christ so in kasama rai in ka cho king e. Chu se Pathian vele adot na angantuk mi cho. Kan tao zoom tu kan van sin hu zonga kan pluk chan khi kan va tluk tik ki ka ki lo lum lo in kan va tlau li zonga kan in ka ti ar kan fu kan in ka ar ki ma sa tu Jesus se than chung za kan mani kan va fu ma sa lo ama Jesus ni hen in ka hi ar kan king pa kha ki ka ki lo hi lum lo hi in ka hi ong lo nang ma he rol kan dum ti lai chu si da si apun mi affect mi hoi kom na ser than du zero da ki na dum lo ti se sun boy pa ke ma he affect no no chan se fact den num khot adi sa ki mani kan fu than ko we ka sam fa na ki sing fatin te in a thar lak ma ko ti se. And that's what's so amazing about God's love, that those who are very distant from God, the Bible says what? He is knocking at your door. That is a figurative language. It means that He's knocking at your heart. Is it you knocking at His door? No, it's Him knocking at your door. It's always Him coming back to you. Peter denied Jesus 3 times. And then after Jesus died, Peter went back fishing. He went back to his old life. But when Jesus rose again, Jesus was the one who went back to Peter and said, Peter, come back to me. You see that? Every time you get lost, every time you are distant from God, God will always find a way to come invite you back into Him. Amen? God, that's how merciful He is. Raise your hand if you guys ever feel this way. Like you commit sin, right? And you ask God for forgiveness, but then you do that sin again, but you still ask Him for forgiveness. And then you do the sin again, and you no longer ask Him for forgiveness because what's the point? I'm going to sin again. Raise your hand if you can relate to that. Ah, you can. Listen. Don't treat God like another human being, okay? For example, if Josiah did that to me, on the 4th time, I'll punch him in the face. Why? Because I'm thinking that he's just playing a joke on me. He's pranking me. If he says sorry, he does it again 4 times. However, for God, the Bible says what? His mercy renews every morning. That means you can always run back to Him. Repeat after me, guys. In God, in Christ, you don't just have another chance. Sorry, you don't just have a second chance. You always have another second chance. You guys got that? So your second chance, if you use it up today, you still have another second chance. It is Him coming back to you. Boy pa ni hin nas nang mahit an fuk masakan. Chuchu boy pa dot nak angan siya sin. Zoom lo tu dang so biak nak dang so ko sin. Biak nak dang so nang mani boy pa na fuk tan ha. Kan ni kan biak mi Pathian so ama tu ni hin ar kan fuk masak. Muslim papa khat ni hin abia ka hal so. Ke he debate ki so khom lo na baten zup nak re kong bia hal ke khom mai he. Moto mi pakhat kan si zonga zup nak kom he kan kal zeg bia kan ni rot chok to ne. La chu Muslim pa cho Uber motus la bia ka hal mi so ya nang pastor preacher ni se zup nak ko boy akhat ni ko lo mo te retin ka ti la Pathian he tlang zonga he se lo minung he tlang to ne diu si lo
Buddhist พวกเขาอันมาเลลัมเตียนประเทศอันพันนายมุสลิมจงอันมาเลลัมเตียนอันพันนายฮินดูจงอันมาเลลัมเตียนอันพันนายนั่นนี่คริสต์ฟ้าจงนั่นมากันมาเลลัมเจ้าเตียนอันตกหนักจุนจางอีจุนปีกะกระดิ่งตรงนี้เดียร์ไล่เดียร์ขนาดเดียร์แต่กระดิ่งมีส่วนอามันง่ายๆมาจุดส่งเบียกหนักน้ำจุ่มมาจุดเส้นเบียกหนักน้ำจุ่มมาท่าจังอิสราเอลประเทศเส้นพักอิทิปกันเส้นนั่นกันนี่กันเบียกมีประเทศโซกันมาท่าจังอินกันว่าพักเราจุดจ้าชนอาการโดดตุกสะอามาตุฮีกลางอาจุ่มบิกินอัตโนเนียที่อารักจุ่มกันมากายฮาโลวีนอามาตุอารักจุ่มที่กันเด็กส่งคริสต์มาสมาจุดสิส่งคริสต์มาสเกี่ยหักเชียกันจะช่วงที่ลงเกี่ยคริสต์มาสนั้นมันทักนั้นสวยเสียส่วนนั้นมีคำนั้นสวยเสียส่วนอามันเล่าคริสต์มาสนั้นแบบเล่าคริสต์มาสกันจะหักเชียช่วงที่ลงเกี่ยเราคริสต์มาสกันจะปฏิญาณมินุงอาจังที่เกี่ยอิมมานูเอลจุดที่สุดเราสิค่ะปฏิญาณกันสินะอักริกไปฟังอินจอนกันสินะที่ฐานอาเคนกันสินะอารักอีอากันหม้อที่เกี่ยชิมดูแบบมิจุเสียกันสินะสุดๆเราอากันรัดหม้ออากันฟุทานจดไปต้มพิจุส่วนนักกันตัวไปภาษาเมียเทียมนักกันมากันตัวทานเมียเทียมกันมาทานกันตัวทานเมียเทียมกันมาทานเอาไว้ดีนะส่วนเมียเทียมกันดูที่เราอย่าตัวทานนี่มีส่วนเมียเทียมกันจดเล่นเดียอาจจะมีกันเล่าวันที่สมัครเสียบอยปัจจุจิตติดจานตัวอาจารย์ฝากนักอดมเบลโลมีสิจ้านักฟุตทานเขาไปนักฟุตทานเราสักอามานี่เห็นง่ายเทียมดิ่งเลยนั่นนึกแค่ดิ่งอินกายเห็นอันกินโมซุ่งจ้านี่จานจงอันชิมจังนักสุนัขบอยไปสิติมันอ่ะนักสุนัขเรียนจวนดิ่งอารมณ์อดมเบลโลจุดสุดการที่ชิมมิเสนักซีจูเกมาเฮอีฟันทานมิเสนักโซนักกระทัดนักดำนักซีจูอินเนทานนั่นกันอินเนทานคนอาดิสัตนั่งมานี่นักรัฐมงคลสาโลเกมาตัวนี้กันฟุตทานที่เสจุดทุกินอันมีโดดนักจุดทุกินอันหุ่นมีจำฝันนักจูกันจุงอันไงอัตุเต็นเข้มจุงอันเห็นบ่อยปานนี้กันมาละชินนุ่งเจ้าอินกาเห็นอักิที่กันเทียอามาเฮอฟเฟกมีอยู่หอยกบนักกันเงทันนักลำสีขอนักนี่จะจุงอันเห็นถ้าอินกันที่มาจูเรียนตรงทำเสร็จก็ดูzoom to สอบแมนคลิกฟ้าแมนกันปาลิสนักที่ต้นมิโซกันปาลินานั่นคุมสองวันนั่นเสียสมันเสร็จแล้วนั่นนี่โจคุมสองมาปัดลิงนั่นเสียแล้วคุมสองมาขัดเชปาเตตินั่นเสียที่นั่นซุปนักเนี่ยการนู่นเลยปานห้างคุมสองมากันเสียหลายมีซุ่มตัวโจกันไปนักซุ่มมาตัวโจจะฟังอะไรกันทุเรศมันก็จะตามคนละหลายมีซุ่มตัวโจคุมสองมาสิมีเคคุมสองมาซุปนักในโลเวนคุมขัดซุปนักไว้สองมาไหนมาข้ากันไปนักจะเสียกี่ข้าจะเสียกี่เราลงมามาข้าไปตุกนักโซอาตุโซนู่นแหละปัจจุบันมาสารมันนั่งเราอินสุขข้าช่วยที่มันเสียนั่นมาหันกี่เราลุมาวินิคันนั่นฟ้าเลยข้าสู้ตุทานสุขเลย Sunday school training ก็ตัว Sunday school เสียมาและเสีย training ก็ตัวนักเก็นก็ที่มีหาสุขกันเอาเลยสิทุกการชมจากเรียนหาสมัยเห็นนั่นฟ้าเลยอันนู้นแล้วบ้านนี้เห็นอันนักเปิดสุดเลยจนนั่นตัวมีหิจูขี้อินไปชิมจะชอบแม่เสียขี้ไปชิมจะขี้เนี่ยช่วยได้ดีจ้ะสันใจโลแต่ต่อจุดจ้าชนนั่นไปปีมีโซนั่นฟ้าเลยนี่นั่นมาเสียมาและเสียท่าอันนี้ขนาดนู่นละปาทางนี้มาสาวที่มีเหตุการณ์ที่สุ่มสั่งไหนนั่นนู่นละปาต้องพิจารณากันสิเฮ้ย zoom ตัวกันสิคนนั้นเองตั้งออกจากโลมีฉันเห็นสันใจโลมีชีเตบรรทุกินอัลโลมีไม่บรรทุกินอัจเจียวโลมี zoom ตัวกันสิapa itu tak seman selo boy pavian ni nak asam tuk nak nan tuk nak so hitlokin kan cloud so mak lewa ka amak tu hi kan mak chinung in ka arakan king mota akip ka in ka ong lan sina ro budum ti ai ti akan ti tu se
The problem with lukewarm Christians is this. Eventually, we're all going to have kids if God blesses you, if God wills. And when you guys have kids, and you two are both lukewarm parents, and you're raising your kids to become Christian, there's no way they're going to be on fire, godly Christians. They need what? They need hot and cold parents. They need parents who are close, intact with God. Nu le pa na nan fa le hin nu le pa nan to ning nan ning nan chimi bian heng an chon to kin thek lai ba ka chon ha che pa te he Denmark was in Norway sro te ka che pa te ba ki do ka dwa ka ti so ke kum nga te ke se ka dwa te ka lao mai so ya Norway ha che fa te ni ka dwa ti so ke apa si chon mi so mo kan zia za he an chong pa ti e siman selo tuni tiang hin kamu lo mi chong kan fa ni hin du le pa cham nun chon Bible an re nun chon ti so kamu da wak ru til dang ma khan chon kan an chon mi te so pa na kite ke so kamu ri lo kan professor pa pa khat hin MDiv kan kaina professor spiritual discipline class kan kaina ka hin ati mi chong fa le ke se kan chena Karau le tan nan du sia chun zar khat chung nan ka zu lai ten du bi bo nan min ipeo kanina kan rep pin halai ka tho san nan tho lai ke mi nan e lai kha ka chaman nan cham lai pa bo kren nan re lai ka to mi nan ka zu lai ti zar khat chung chu professor pa zu ve ke hi tha sam nun grak ngai ro ba bo zu tak ten kre ko ro krak ti chu pa ka zu nan chen se tluk den da ka cham ba ti mi he ka fiam ba Zaitu inda kika kik chung lau lum chung lau kraksi ti mi kai fiam. Chu cha chun hi kan siboi tha sumi Jesu Christ kan inka kik tika so kan inka cho Thawngṭha sila. Can we read this out loud together, please? 1, 2, 3, go. Zoom tu kan happy mi cho. Ha. Ka ba phong han mi he tha te ban rot te ban lo zoom tu kan heart big mi cho Jesu kisalo zoom tu kan heart big mi cho Jesu ka heart big ti kan take he zoom tu kan heart big mi cho kan take ta Jesu he ka heart big mi si ti kan take han lo popo cho kan tla vole leya kan hamam vole thit leya kan dir riam chola va zo kan nei sri lungun zo kan nei kut kan thil tu han mai mo in ang mi nan chok mi silo zonga nan than mi si zonga in tang dia khwasa ko mi gut thil to na se raise your hand if you live under a roof. Okay, ni fatin te in roll puntum e ko mi breakfast lunch dinner e ko mi okay ti thiang adin ko mi ni fatin te thiang adin nak ngai mi okay motoka pakhat tan in sum kar pakhat ni mi gut thil to okay Amki le bombi atlom big zunna ngai mi kut khir zunna atunai kup apanga ningin kut nan khir la kha kut nan khir ning hoin chun volei chunga hin arum big milakha 10% nan ta volei chung minung zakhata som ko cho atunai kan khir mi panga laka khan pakhat te angai lo mi an tampi Africa ram je musen achun tu tianga ti thiang ngai lo la so zun ha don din rikhe la bakha khan le chun Pathian thla chwa tu arak se na bate in a chan chana khale khan kan boilo khale khan kan hamam te a chun boi pa kan her ti hi kan khil ton kan har sa chana kan kun merang ni anti ton mi so if you only pray during your troubles you are in trouble teacher na boi cha no nga khala chum se na boi chin chin lai no ong min chan longa sorry the sung za tlak longa khana cham sia chun on min chan tak ken ngai la lo zero nga kan on min chan zonga kan sung chan zonga sei tik mana boi pa lo in kan nung kholo ti kan ifyang e boi pa he affect mi petlek na angai mi zum tu kan sia. All right, show of hands, raise your hand if you trust God. Boi pa kai bo chan ti bi ku clear kan se. Okay. Good and clear tatok.
สมัยเรากุดนั่นฟิวร้องขันเบตักนั่นชิมที่นักสลองบ่อยปะบ่ชันและบ่ชันเราจะกุดฟิวนั่นตักสบลจังฟ้านักเต้นเป็นเลยเป็นกุศลตักนั่นเราขัดจำนุ่นอันนี้มีโจอันมานักกินบ่อยปะนี่บ่ชันดาวขัดจำนุ่นอันนี้เรามีโจบ่อยปะนักกินอันมาอันนี้บ่ชันดาวครับนี่ขัดตามินิปังอาขันขัดจำเรามินิขันบ่อยปะแค่บ่ชันที่ออกเสียแล้วและจังฟ้านักเต้นจิงโตตาเตะโรอีไลจันอีไลขัดจำจุดขัดจำจงเรื่องต่อขัดจำปาหัดเอ็นชิมิเซียเขาบอกกันชมบาดิสกรู้ไหมคิดกันคิดเรากันรู้ไหมกันเราจุดรงอาจุนเรากันขัดจำนักมีจงอันนี้ทันทีแล้วกันอีปุ๊บนักเซอร์วิสจงค่ะไปตุกมิจฉาไลมีกันอีปุ๊บนักสดกันมาบนกันคิวมีดอกไปตุกสองมีเสียงจดกันมาบนกันจุดชิมฮะท่าจังดาร์ดกันคิวเจรงอ่ะท่องทัดชิมตัวนี้ฝากต้องเบียกันทีเดียวกันท่าจังไอ้หลักเราคุยตุกันอีกไว้ท่องทัดชิมมาสาวตุกอะไรเขาเทียมเราตุกworship อันขี้ไล่ตุกให้ที่ช่องทางให้กันวุ่นวายชินหุ่นนักเด็กกันคิวสโลไหมเจรงอ่ะกันมากันคาราวนึงข้ารักโจตุกจันทร์ You know, can you guys repeat after me? Those who have a prayer life trust God more than themselves. Those who don't have a prayer life trust themselves more than God. So how do you know if you trust God? Through your prayer. Now let me ask you a question. How many times you pray? And if it's not even 1 minute a day, please don't tell me you trust God. You trust yourself. You are a lukewarm Christian. But how great is God? No matter how many times you are a lukewarm Christian, Jesus is always knocking at your door to not punish you, but to welcome you back into His arms. Amen? To welcome you back into His arms. Evangelist chilok ni achel mi thak he sia chilok ni achel mi thak he thasang ka tak mi cho avolei uktu le boy ni chumi swan ko ti ka chon dan ta to kan ko semasa Yesus Christ kan ni bi chambao ki ka ki lo ma lo mi swan ko ti ka ne chiam ding la nun nak thar pe ding la swan nak te nak thon nak pe ding do akan ko so amai kan fu kan how man pusun nak se nak ni lo na voi zakat na tluk song akhan na voi zakat na voi khat boy pas na bi merthan ko adong belo vole chung cha na chung boy pat vel ni na ke zai tim na adong belo ama ni na in kai aking sung sa aking ning ba te thang chin chin nai a thang do do fak do do lai la boy pas na hin na na ki than si lo a tu ten kem song a boy pa ne kan swat na kan chama na kan hu ter se na kan swat na kan chama na kan hu ti ka midam kut sok selawin kan ni zoom to mit zo he ban dok khalam ong mit ngi ding kan sala khalam ong mit zo midam kan ho kan ni zo khalam mit ngi ding kan se kan ma nun kan ni mu ha so khar van ram kan sal khona ki cha chon na va pa cham ba na tam tuk na mu mi kha na nei chu khar tam tar la asok tar chin chin na chunang chun nang ma na cham ba na kam hu nan dam dong ha na nu pi cham ba na ma ne na hu a khan nei chu khar tam le la lo na ma cham ba na mu hi Yesus ni Farasi po zoka chompik minaso. Farasi po ni miswa no khalum bakin che ani tip lewa Yesus kini kasoi balok ti mi. Chat masau ti khalang bakin an maswa na kha avan husak na ka chon. How much che nak no ni lo. So ve ban tukin tu ten kem a chon. Kan chambau na kan hu lai boy pa ni inka kan ging ti an thai thai ye. Boy pa sing ni thak lai. Tam do cho zang nei po po cho ni pa cha in chung ku khar ko he pe thai do in. Cawnpiaknak kan hei ngai ye chula chun nan phale he khapnak Thawngṭha lai kri fan do kan ni cawnpiak lai le tu san Thawngṭha kan thei mi cho ki ka ki luma lum lo ti mi cho boy pa he khat zoom tu na man ok tlak lo min kan se la chun ha ko cho boy pa ni zela kan ti kan chinunga boy pa ni inka ki kan inka kan on ni boy pa he hoi kup than ding kan se kalei kan chak na lai ti do mi ki helan nan ka lai ti nak selo chim shit nak kan to lai le chak ti do mi so zela lo ti se chun ta chun nak mo now bo te
กันไงโซกาตรงแรงโซกามาเชื่อบุตรโซกาจุดอามาจากที่นุ่งลายคนเดียนสุดที่กันพังเอกันฝัดช่วยมีแรงขนาดกันปีทางน่าดูเราโซกามาเตียนอาบกัลทานทานเราเนี่ยเตียนนับหลักทานนี้มีแรงขนาดเชื่ออาไวลีนักโจอากัลทานเนี่ยสิ่งคนนี้เสร็จไว้ของเสร็จแล้วตอนประเดี๋ยวฟังนักวิ่งเวสแล้วมันหุ่นว่าลูกฟิล์มลายกันทีโจกาจนกันเชื่อเมื่อประชาชนมาที่อุมาชนไอคอนจับนูป้าเด็กเป็นนักกีฬาเนี่ยชุบันตุกินประเทศที่กำลังจะทำอะไรที่ดูมิโซยะกับโอเปนหากับชิมชิดเป็นหาท้องจะชิมตุ่มหังอินไบเบิลเรียนนักกินปุ่มนักกินฮาร์นักกินกับโอเปนหานักกินฮานาอินใจมันอันเรียนเราเสียจนอัฐาอันมาถึงฟุ่มเสอันมาถึงฟุ่มเสโลวันนี้เห็นใจตุกินดาอันนั้นนักอัศวะวันนี้เห็นใจตัวนั้นนกนักที่มีฮีอภิเขาจะตักอะไรโลลมนักที่มีฮีวันนี้อาการเปกขลุ่ยอันมาที่นี่ฟิงเซ่ที่ฮีบอยปานี่อาการดุตันจุดแต่สบอยปานี่เสด็จตัวตนลุงอาหักตุไม่มีนุ่งจ้ะว่าจังตัวเซ่อาการที่ตัวนี้บอยปาปีนักตั้งกันที่เราแต่สบอยปาปีนักตั้งกันที่เราหุ่นชนวันนี้อาการเด่นเข้ามาจู่อาการกินนกตุมีกันGUIกันมีวันเลยพอดีกันนกตุมีนักขัดทิลที่อันนิ่งจังโลจังกันอิจฉาตักฝนเราจุดกันลุงฟิล์มอาเซ่ยาบอยปาเราจุดนั้นนักดีเรื่องคนเราที่ตักที่มีฮาร์เลยอันนี้หัวชนเชื่อจังชนคลายยูปีอ่ะกันลุงฟิล์มบอยปาสิกันเกียร์ไอ้ที่บอยปาสิกันเกียร์ชาติก็บอยปานี่ลุงร้องที่อะไรกันตัวนี้อาการจงลงทางจุดเสียJohn D. Rockefeller he vale chunga room bit mi salai te anak ro mi pa alsbel chong atu industrial revolution so farming agriculture le kan to set bentuk le kan ni chile sana chun agriculture revolution anti farming le kan thang so chudi in chun agriculture set motoka tlang long ti long han ben sar thama la chu agriculture akaltar tu chu zinan kase la zinan oil company adir masabik tu pa he John D. Rockefeller anti cha la chu John D. Rockefeller chu zaitun da arum ti sia chun ma yu chana chun vale chu hen ani hi ram ama te lo he ram pakhat se lo vale chu arum big mi ram pa ma nak sinai te ama te lo chu tuk sun ru an han mi chu nang mi tam tuk sam zai na hu ada nai sa tai te hale atu ngai mi nakin fangkhat tam da hunin no kai za lai ti sa chimdu mi so kai za ba lai lo ting khat ka mu zo ting khat la fangkhat ka du lai ting sha ka du zo ting sha la fangkhat ka du ting zakhat ka mu zo ting zakhat la fangkhat ka du kai za mi lo ti ati chu ve ba tu ken pathian ni vong ko ati ti a hen vole nai zat la lo zia kha vole ni di an rem te lo zia kha pup ti na fiam ai adok na ka chun koi pa se li la ni ti taแต่บอยปัสนี่คือที่ก็อันโหไลแล้วอันสองหน่อยคิดทันกันก่อนเมื่อเราไปฟังเนี่ยเห็นไหมเมื่อเราไปฟังเนี่ยที่มีโจ The Christian life is a series of new beginnings there series of new beginnings ชิมดูมีโจคริสฟานุนกันที่มีบอยปะเฮตุนเบเทอร์เจียเล็งมังเสียตัดชุดนะคะเกี่ยวกับกุมเฮเรกเสียกสินทานนั่นกุมเฮเรกสิกสินทานในต้นเบเทอร์บอยปะกันเจียนาบัดเอ็นเสียกินไก่รองแล้วฮาร์นักตั้มบีรองแล้วส่วนนักรองอ่ะขรุกชนไปตักที่เอ็นกระโปรงสายแต่ขาดขรุกกระโปรงสายอยู่ข้างสิ่งที่นักบอยปะนี่อะไรเขาทานเนี่ยขรุกหุ่นชนบอยปะให้ต้นเบเทอร์กระเจียวทานจุนหุ่นชนกับปะที่กับวันทุกทานบอยปะเขาทานกระเจียวทานบอยปะให้ต้นเบเทอร์เจียวกันที่มีให้ไว้คัดเจียวอีกซาสุดอ่ะตัวต้นเบเทอร์กันเจียวไปอ่ะตัวกันดูแลกันป้าจ้องอาหารมันดูกินขัดสมันตุยเราสักอ่ะไปนอกตัวเองแค่มันนั่นนักบอยปะสิบเบทานต้นเบเทอร์เจียวทานทุกอย่างเสร็จต้นเบเทอร์เจียวทานทุกอย่างเสร็จนั่นที่งานเราปกจุดไม่รับมันจน you always have a second chance the Christian life is a series of new beginnings you know what that means it means that even sometimes when you fall you can always start new with God again you can always start new with God again raise your hand if your life with God is like this a roller coaster up and down raise your hand if that's you boi pa hai kai pe ke na chu achung tang chung tang he sko ti mi ku thir ton ha se
makasi zoom tu nun cha aho man hitin boy perfect na kalchi met umbalak ka kalchi ti san li ngong te sana zero ma boy pa le kan nikal lai kan ti ga do set den hi phun dam bi ri atron ve suan na som phun dam bi ri atron valei som tu for na avan tam dak ti ga kan thuk chanom na kan thuk te ga kan in ka kan kin tu so how da si than ama Pathian ni la si than ne chuk chou ka ki ko chuk chou ka be ke si e chu cha cha ho man lung dong lo te in ka khem kai so foi tam tuk sang la in nan ti ko la na bel te in avei khat nak na khem ka le tu na khem ka jong he tam pi na chan chona kum de ko la so voi tam pi chu set ta ni hen mera hol chen optimistic lens at ye optimistic lens ti du bi chu chil hi athat le mu kho khi thiam ki hawe voi tam pi chu ta chut na ka Pathian rian kum sha kan chuan zai ngai he kan i khang ro lo wa tia negative to kin ro ro e phok na itim te na he Pathian edu lo Pathian edu mi so khana chuan sungin tampi dan khri fa bor than so mi te te zong a khan boy pa chunga lo mi boy pa rin chuan ko kar thang ve ko na kadai khan na hi zat se ko na baden kar than so na hi zat pe si ve ko hi tien kan dai khan nak lo te ro e that chet tu khang a lo kan nak chan so nak te te zong kha ra ku pa ve i boy pa alak aslo but to camp and kai i but to program kan to hi chan ham san khai nak ra kum ko na volei so achon kan king kholai lo volei chung zum tu nun chu kam kin nun chalo kan ki chan um lai kan um chan lai fa um chan um lai zai chan kan um zonga boy pa ni kan in ka king zum za ni kan mai hoi kom saradu ti de he tu sana kan no le pa sa fa pin tha sa pe kan du na listen guys don't beat yourself up too much